dukomeze duhimbaze Imana muri indirimbo muzi fatikanye gutya twese. Como
Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Kuramya Imana kwacu kwa hano. Bwana asifiwe. Ntabwo kuruzura tikungana na kimwe cya 10 cy'uburyo tuzaramya Imana mu ijuru. Bwana asifiwe. Haleluya. Ngo niyo mpamvu ubwo tuzogera mu ijuru ngo tuzayiramya uko bikwiye. Twoza muri Imana tugaha Imana ishubahiro tugatanga haleluya. 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 Aiwa mbaga wa ukunagira neza. Mama tusa masina nami. Aiwa mbaga wa ukunagira neza. Tusa masina nami. Aiwa mbaga wa ukunagira neza. Tusa masina nami. Aiwa mbaga ukunagira neza. Buza masina. Turimana gutyo. Aiwe mbaga we. Buza masina. Aiwe mbaga we. Sora majwi turimana gutyo. Masina namwita. Aiwe mbaga we ukunagira. Aiwe mbaga we. Twage. Aiwe mbaga we. Aiwe mbaga we. Tuzamuri bana bigasa gutyo. Tuzamuri bigasa. Aiwe mbaga we. Atop. Aiwe ukunagira neza. Tusa masina namwita. Ukunagira neza. Tusa masina namwita. Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. Oya, ntabwo turabikora uko bikwiye. Bwana asifiwe. Baduhaye iminota 10 ntabwo irarangira. Twarishe bisi ibihumbi byinshi kugira ngo tuze gutaramira hano. Bwana asifiwe. Haleluya. Tuzamuri Imana bwa Imana ishubahiro. Bwana asifiwe. Haleluya. Asa ngovuye hasi. Ngovuye hasi tukamya gutya. Ngovuye hasi mabwire. Aiwe mbega we. Kunagira neza. Mwanyira gusa. Buza masina namwita. Aiwe mbega we. Kunagira neza. Mubyasi bawa. Aiwe mbega we. Aiwe mbega we. Como samari bigasa mwami Yesu. Aiwe mbega we. Kunagira neza. Masina namwita. Aiwe mbega we. Como samari bigasa gutyo. Aiwe mbega we. Yama. Wa to. Aiwe mbega we. Kunagira neza. Tusa masina namwita. Aiwe mbega we. Kunagira neza. Tusa masina namwita. Aiwe mbega we. Kunagira. Musa masina namwita. Manu hamugisha. Abahano babishoboye muhaguruke twegereza abashitsi. Nanone abari mu masengesho bari kubaha indirimbo ariko ni imfura abanyabwenge bamuzungurije imitwe kandi ari we mubyeyi w'imitima uba abantu we abantu barashimye
abantu bandasine imfura abanyabwenge bamuzungurije kandi ari we kandi ari we niyagira n'ubugome n'ubujyana ariko uwo ni we kandi ari we kandi ari we niyagira n'ubugome n'ubujyana ariko uwo ni we kandi ari we kandi ari we uwabantu bandasine imfura abanyabwenge bamuzungurije kandi ari we haleluya kandi ari we niyagira ubugome n'ubujyana ariko uwo ni we kandi ari we tugende kandi ari we niyagira ubugome n'ubujyana ariko uwo ni we wishimiye gushengagura kandi ari we kandi ari we niyagira ubugome n'ubujyana ariko uwo ni we wishimiye gushengagura kandi ari we kandi ari we niyagira ubugome n'ubujyana ariko uwo kandi ari we kandi ari we kandi ari we niyagira ubugome ariko uwo ni we wishimiye gushengagura kandi ari we kandi ari we ngwino haleluya Atukuzwe Yesu. Abanyakanyosha bafashe amabisi. Reka dukomere Imana amashyi. Ubaha twataramye mu Kanyosha byihutirwa. Abanyakanyosha ejo bundi twarahuye dukina kabumbu umuriro uraka. Niyo mace nabonye iremereye kuzinga. Ndaje kwegereza abashobora bo mu Kanyosha cyane ku biti cyabo. Muzamureka narabwiye ngo nivuga butumwa mu yandi. Nivuga butumwa mu yandi. Tuzatumanuka tugara kuri Tanganyika dusiringa. Nitugara mu Kabumbu dusiringa. Dose Imana icubahiro. Atukuzwe Yesu. amen Niyegereje abantu bose babonye umwanya wo kuza. Abimana yagiriye neza bagatarama. Ubu hari abandi bari mwirigara birigara rirashusha.
ko barahinduranya amashupa bagahindura ariko ndashimira Imana mu ijuru atugiriye neza. Mureke tuzamura amaboko duheze Imana icubahiro. Data wo mu ijuru abaha umugisha. Amen. Nuzoza ubwirirwa umugisha nabivuze mu gatondo ukabona urataramye. Ukabona uraje ugataramye. Uzushima Imana cyane. Ko munango abicaye kuba cyagiye twinjire bakageza amasaha bamaze kuvuga amagambo angana gute? Kandi meshi aremereye. Ariko twe ko turasirimba tukikiriza muri Kristo Yesu. Bwana asifiwe. Niyegereje abagape mwese navuze ngo kaze Imana ibaha umugisha. Imana mu ijuru ibagire neza. Nibahaguruke abapasteri bahano muri agape bemeye gushikira abana mu masengesho muri dukorane. Abapasteri dukorana umurimo w'Imana muve hasi dukomera Imana amashimeshi. Imana mu ijuru ibaha umugisha. Duciye bugufi turabishimiye mugubwe neza. Imana mu ijuru ibaha umugisha. Twiyegereje itsinda ry'abapapa n'iry'abamama, twiyegereje abadiyakoni n'abavuga butumwa, twiyegereje abantu bose. Imana mu ijuru ibagire neza. Tutariyegereza abakozi b'Imana reka manzirize ku makorali. Bwana sifiwe. Dufite abaririmbyi kandi ejo mu twabivuganye na revera wo muri KDP. Ndababwira ngo igituma musige mu indirimbo tuzitindamo nabaririmbyi dusigaye dutumira wareba ukuntu ubasubiza inyuma bataririmbye kandi bashize kuri afishi ububeshi. Nonoga twavuga ngo baririmbe bose tugatanga amiga saa 3 za nijoro abantu bakandika ku mbuga ngo twatinze. Siko twapaze programme. None se turatugandira kuri gahunda z'imbuga. Atukuzwe Yesu. Ariko tibibaho turabikora kare twavuganye twaraganye sinameshi ni bake cyane. Reka ntangire kuri korali y'umuco kuva mu Kanyosha. Abahano n'umushanda biyegerezaga namwe muri abashitse muhagarara. Korali umuco barahari. Nibave hasi tubakire. Imana ibaha umugisha. Ibi ni bidasanzwe muza mu biha agaciro nimushika mukore kurya muhandi waririmbye ngo mupeni Bwana utukufu na nguvu. Muza muva inyuma niyagira nunabesha ngo mwishungereje muzomubwire ngo yayi. Muzomuhakanire. Reka nanone twiyegereze korali Emmaus bibasi tujakire na mashimwe. Emmaus babe hasi. Kaba mwagabuye. Emmaus izi. Turavuze ngo kaze Imana ibagire neza. Reka tukomere Imana amashimeshi. Bene data turavuze ngo kaze Imana ibaha umugisha. Imana mu ijuru ibahe umugisha. Nanone reka twakire ministeri ya Emmanuel nibave hasi. Shuti zacu cyane bitari nabuke Emmanuel aba tuba turi kumwe buri gihe. Mwari hano kuwa kane nundi wa kane ko ndamwana n'uyu nguyu turavuze ngo kaze Imana ibaha umugisha. Muri shuti turabanezererewe. Narababwiye ngo iki ni igihe mukabona gusabara bandikiye ngo turabatumiye muzaze muzamamuza. Reka tubakire dukomera Imana amashimeshi. Emmaus Imana ibagire neza. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Reka twakire ministeri y'abanaziri. Nimbaruko mbonye mwozede. Reka twiyegereze abarazwe bave hasi tubakire n'amashimeshi ku Mana. Watakusanya ngano afuraha galani alimakabiote ya tatu wa motoni. Rafiki utakuwa wapi siku moja mavuno yataita kabisa baada
yacu ntirarangira. Natekereje kuza gusengera muno mu gitondo birananira. Mu gitondo kare umutima waramwe muzaze nsengere muno. Amategeko gayikanisa. None ga ureka twongere iminota irangire tugere n'ahariya gutya tugaruke. Ndango harahanguriwe. Turanga papa tugere n'ahariya mugaruke. Musohoke gutya nimara mugaruke. Musohoke mugere. Mwicare hasi mwicare tubakomera amashyi menshi mwicare mwicare Pesa la kasina. Mwicare. Bwana sifiwe. Abakobwa bo muri light muwe mwageze hano. Mwihute.
mwicare 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 Imana ibaho umugisha mwicare